Ngiyayibingelela iHoho Southeast egameni lika Jesu. All protocol observed. Ngingilamabuza ngitalwe Ndondozi. Hallelujah. Ngenzeleka Hadzebe. Umkhula wami ngidamnika after lunch ngoba isikhathi sengi 1:30 yabona. Ngisho isikhathi phela. Kusho ukuthi sekufuna ngishumayele 30 minutes ukuze siphume nga2. Nikhuluma kakhulu. Wathi make nhlapho. Tshele idaka qeqebuli. Kwasho make mfukeng. Angisho ukuthi uqeqebulile lo. Wo mina phela ngiyashumayela ngiphinze organization. Amen. Ngijabhiswe nalibhuku lengilibone elifundzwa la ema-minutes ngathi alifani neHoho South. Leliyelo lelincane lelingakakhaviwa. Ngisho nali bekafunza kulo ngiyabona ngekuthiwa secretary abekho. Ngesini bomngami ngako konke lokwendekile la kule district. Ngekuhamba kwamake Martins. Siyancestela. Nalabafati nje labafile kuleli sonto. Siyancestela. Make Bhembe nje is my child wasinziswa kimi edolobheni. Mbhenjani. Aphinza abe wakithi kaNdinda. Siphinze sasifunza naye angangangami yena etemva kwami. Ngimdzala mina kunakuye. Amen. Kodwa inkosi yabona ukuthi ngcono imphumude. Ngeva buhlungu kungayi ngoba bengiyongcwaba baba emaduni. Lalele make shongo. Lomnye wathi ungayi. Ngathi mina hey akangangifake emagqubini akhe. Yebo. Ngoba ligqubu liyathathelwana. Inzondo iyathathelwana. Wangitshela impela wangitshela. Ngathi mina ho lo baba ngeke angitshele mina ngingumkavikimbi mina. Angisiyo umkakhe ngeke angishayile umthetho. Imali lengitawuhamba ngayo yami. Netransport. Hallelujah. Asentontshela yebafati inzondo iyathathelwana. Ngicela kuphinza inzondo ngisho inzondo nje. Inzondo nje umuntu ukutshela kanye wena ungadi ukuthi wena wakwentani. So thina kaqhamuka lo muntu ungasamva kahle nangusiphiwe. Semthethe inzondo yemngani wami. Awunawufika ezulwini. Amen. Ngiyabonga ke kufika kaHoho South. Wokoja say Southeast. Awunibane ngangaka. Siyajabula ngijabule angajabuli kutawushumayela kodwa nje ngiyajabula kunibona. Emvako angathi mina emva kweminyaka lemingaki. Amen. Bengisatshela lo munye ngithi la ngiyakhona ngila kunenkhaba yami khona. Na ungangadi athe eMaswati la kutalela umntwana khona wabekwa kagogo wakhe inkhaba yakhe ilapho. Ngatalelwa la ke mina. Ngisho la. Amen. Bebasakhonta ngale central nangidalwa mina. Uyadi khona. Amen. Nangithola Jesu njengenkosi nemsinzisi imbabane yendivuselelo. Oh. Sengikhane ngibona nyalo phela sengimdzala kusikushothi kwakuyimvuselelo. Mina nje ngangidle. Ngoba ehovisi ngangisebenta nentombazane yaseMankayane kaJele. Ithi le ntombazane kithi kaIsrayeli kufika umprofeti. Uzungibone ngiyasinza nje ngiyiproduct emagirls mina. Angatani na Jesu. Ngifakele emabhluku okunalidolobha lembabane. Ngihamba nendvodza yangithanzi ngibamba ngacikila iqane. Ubosibuda. Stakutshela. Ingibamba ngacikila iqane so.
ngifake ama leather jacket simesha kwakumnanzi kuthe qhu. Kodwa kwafika lokufika yaboshwa indvodza. Ngisho le yami. Ngangafaki iflat mina ngangifaka ihili lengaka. Uyangadi lo. Lengaka i6 inch. Nginefika. Hayi namhla noma ngibhekela usangibona noma ngibhekele. Kuya ngithi ufuna ukuthi ngibheke ngakuphi nje. Ngasinza ngayithola lento yase Assemblies of God. Isaphili Assemblies of God. Oh. Ngangihamba naye nalo yasikoni wami lo ya lemvuselelweni. Ndalela ngutshela kwaba mnanzi make nhlapha shumayela athi ngizawuvusa umuntu ofile. Ebesho le ndvodza yami phela leyayinika inkemba. Ithemba lami ngonyuka nalo. Yadlala wena. Ngikongifuni bafati nasebadlala ngidlale kanye nabo. Ngoba mina ngiphuma khashana. Angifuni ukudlala nabo. Ngiyasonza nje nabo kumnanzi kuthe qhu kodwa umdlalo angivani nawo. Nasekuqala umdlalo ngiphuma ngimeshashalazini. Phume ngedwa qwaba. Ngoba netilingo tati mina ngedwa. Usho tilingo wena. Lesale kakho nje. Asifuni umuntu usifuna wena qwaba. Awungasinza ngosiyami. Wasuyabeva sikoni wami. Angingathi kuthi kwakubobani khona ngoba nawe wawukhona. Bangihleba. Ngisho esontweni ngisho ngephandle. Bathi lo mfati wesigebengu into ofunani la. Ngephandle inkemba nangekhathi ngikhanza inkemba. Wabeva sikoni ngangabeva mina. Sensasibile evuselelweni uthi angibuyeli bebakuhleba. Kodwa ngoba ngasengenwe into ngavele ngaqhubeka ngaye emvuselelweni. Kwafika lisonto ngemali la eNazarene la. Ngathandaza emgwaqweni ngoba na usandwa kusinziswa uthi pride. Ngathi Jesu sengimela ngicela unginike isonto lengiyawukhonta kulo ngize ngiyofika engunaphakadeni. Angiladi naleli phimbo mina. Lathi leli phimbo hamba eklasini. Ngafika ke la Assemblies of God angirecruitwanga ngumuntu. Ngatitela mina. Ngafika ngahlala. Amen. Ngakhanza kumnanzi. Nangigqoka lekhaya angisingifake emabhluko ngide kwegqoka. Ithemba lami ngonyuka ngifaka nemacicama ngingene. Phela ngangifaka wena Mary licicile limesha nengubo. Ngangimakoti wesikhathi. Kwasho lomnye lengeke ngimusho. Bathi bamkhokha lokho akhala athi yathi le ndvodza yakhawo kubhlungu. Wathena ikubhlungu. Wathi utakuphinza. Wathi ngakuphinza ngimakoti walesikhathi ngabona ukuthi akamuva ukuthi akayifuni lento. Waphendula indvodza yakhe wathi ngakuphinza ngimakoti walesikhathi. Angisho ukuthi kubi kwendeni. Ngakhuma usho lo nkulunkulu phela ukhuluma nawe wedwa qwaba. Ngathi ngihlelo wathi khumula. Nganginelibhluko lami lelihle ngangingafaki lo lokuveta tinto mina. Ngangigcoka formal. Ngilithenge ka Greshams esitolo lesidulile salambabani. Wathi nalo lishisi ngathi hayi ndawo entasketi. Wathi ngithi hayi isketi ngithi shisa libhluko.
Angisho ukuthi kulaba wafaka kokurong kwakukhulunywa nami. Kuthi angilishisi. Ngalishisa liselisha futhi sisi. Amen. Ngoba isinziso iyakhuluma nawusonza awumuva uNkulunkulu. Ngisho uNkulunkulu mina. Ngingilamabuza ke ngitalwa kulela la sendondosi. Amen. Ngafika ke la Assemblies of God. Solo ngafika. Diyashaya wena khonti shayela. Kodwa ngihambi ngoba ngenda sivumelwayo. Ngisho la. Uyathatha inathshaya. Ngafelwa abantu abambonke sengene kuleli sonto. Ithemba lami ngonyuka nalo. Angithi kwakufute ngithestwe ukuthi kwathiwa kuRebecca uthi awuhamba nale ndoda na. Kwafuna kuvume yena athi ngiyahamba nayo. Nami kwakufute ngitheste uNkulunkulu ukuthi uthi awuhamba yini nami. Washayiswa imoto la ngiphuma la kunalisonto nahle. Leli lesalakha khona bahle badzila itatitini. Ngisho leli. Sachubeka salakha. Amen. Wafa washayiswa imoto. Ngibuye esontweni ngangabuye eMdangalazini. La ngibuthela lesonto. Angithi indoda ayikho iboshiwe. Ngangcwatshelwa ngibani? Ngoba lisonto lifana nasekhaya kini. La ngibuthela. Bomake boba beshongwe bathwala emabhodo. Bo Juliet bahamba bawakha etiqojeni. Emandi kuyangcwatsha umntwana. Futhi ngaba senkingeni bathe ekhaya uyangcoba ngikuphi khona lapho. Ngathi ngiyakhona ngoba sengithola imfundiso lethi kukami. Yabona nanyalo nje ngisuka khona. Wathi nje nakashona babehatsebe wathi lo muntu hamba ekhaya. Ithemba lami. Thank you Jesus. Ekhaya kuna 2 rooms bengimakhele gogo. Tinto tihlala 3 rooms. Mathatha letinye ngawutibeka kamabuza. Ngihamba ngayokuhlala ekhaya. Ngakhanza ukuthi bese kuplanwa la ukuthi lenzawo lengaka sesiyayithatha. So khulumile umuntu wathamba ekhaya. Ngamefuka ngetruck. Ngihleli khona. Na usuka khona kunalitulu kufuna ube necathulo leting 2. Ithemba lami ngoba udawuhle uwa. Phela lengenze khona kunandzaba ukuthi ungisupervisor. Uyawa nje ubhuqabhuqe idzake. Uphindze uvuka uthwala isuitcase ushone eJozi. eJozi na uqhamuka bathi mbe bowukahle kanti sogeza endleleni wageza. Wakhokha lihiya. Wasuyagcoka soba smart. Sofana nebaseJozi. Ngihleli khona kumnanzi. Angithi ngisuka empompini. Ngisita wena makoti. Ngisuka empompini. Ngivula ngithi lena kufuna ngeukhangela ibhala. Ithemba lami ngonyuka nalo. Ngenhlanhla kunananga umkhula wami nebantu abakhe bangikhelela abantwana. La ngisuka khona. Iyaphila lento bomakhe. Nedi nje wena uphumela kulabangani bakho. Lento le iyaphila le. Le kude lefana nayo. Angithi phela njoba besaboshwe bengingagana umlumbi. Nefiga yami ayivuma. Kodwa ngaba ngathola into angithi ngqi. Ngafika kulosine bathi nababokhona kuganwa la. Ushonyalo sathi sefika ngeCovid make shongwe seyovusela somewhere. Ngoba thina besihamba ngeCovid sathi uphi lo mabhalane wethu.
Lebe sibhalela kahle babukana abafati ngoba abafati nabanenzaba babukana. Awubathi babukana babheka phansi. Kwase kuphendula mune wathi siwagana. Ngalomnyaka thine sihlabela na ingoma ehlatshelwa ngumfati wale Geshuri wale Siphofaneni. Ngathi mina kuhlatshelwe le ngoma leshisa kwahamba yogana. Yebo makoti akuganwa la. Noma ufelwa indvodza akuganwa la. You take it or leave it. Kude nje mashende la. Angisho ukuthi ninawo bantu abami. Kodwa ngisangiphumele bale nje ukuthi kude lishende la. Siyakholwa wena unamakhwapheni. Hayi. Sithi siyahamba bathi ukholwa nabo nanangu ya. Ukholwe assemblies. Uyathi ukuthi leli bandla leli bazalwane lali lempendulo yemhlaba. Umhlaba na ufuna impendulo bekufuthi ute AOG. Thola impendulo. Ngoba thina siyakhona ukuhlala nemadoda silahlile. Sihlale sifundzise abantwana. Yathi lenye report lapha kaLozitha yathi babe wahamba wathi nakabuya wabuya nebantwana labang10. Angithi nawe uyakhuda. Sonke sakhuda. 10. Uyabona ukuthi bagcola ikhondom. Kusho umfati uthi wabuya na 10. Kusho ukuthi bathi nabangena washo wathi hayi bakhe mbamba. Wahlala nabo. Nangabe bekana 4 kusho ukuthi sona 14. Wathi lo mnye umfati wakulenye isonto lengeke ngilisho wathi nifanele ukuthi nithina nifame sisadzebe emadodzeni ashesha athathe. Ngoba niyawaspoila. Ngathi mina shem akade ukuthi sibhalelwe phansi thina. Thina sihleli nje. Futhi sengigugile kude nendvodza lengathi ngenhloko. Kude. Ithi Tindvo, angithi la labancane nasufelwe indvodza so uthi umuntu Tindvoda. Tindvo. Ushone phi Jesu? Bahleka laba bomakoti bami. Ushone phi Jesu asifunzeni live. Ithemba lami. Ngonyu. Ngakho ke ngiyakhona ukuthi kusekhaya kithi la. Amen. Ngafika ngabasekomidini eliviki ngangila khona. Ngaphinze ngabasekomidini enyanga ngangila. Ngaphinze ngabasekomidini ekota ngangila. Ngaphinze ngabasekomidini econvention ngangila. Ngaphuma ngayo bang organizer. Ngaphuma ngayo bang supervisor solo ngila. Ngihambe sekufindotho uyabona ukuthi ngwalapha vele. Njoba nje sitawukhetha ikomiti angithi nyalo kunemkhuba wekuthi khethani mina. Ngakakhela umgwaqo. Ipolitiki leyo. Lana sitawukhetha you don't have a friend. Utakwendani njoba ufuna ukukhethwa nje? Ufuna kubulala lo msebenzi? Asikhethe ngebungani la. Amen. Uyathi ukuthi kukhona isikhathi lapho le district le yeda kimi bese ngiorganize. Wafika Mrs Stewart wathi sheshe usibite Mrs Adzebe ngoba namhla siphethe imillion. Ngisho le njoba namhla seyibuya nabo macicane. Ngisho le ngisho le madoda yake yehli iphethe 1 million le. Ase mina uStew wathi sisheshe usibite kuyashisa la ngekhathi. Khona lo mnyaka nasayibulawa lento lesihamba nayo sasiqonze 500,000. Ho. Sithi sifuna kumshaya 500,000. Simshaye si local ngoba impilo ayikho ekoteni. Impilo ngoba ekoteni wathi make enhlapho usuke sowulekelelwe ibhunya ngibani
phela thina sasiwina ekodeni siwina empamba manzini asiqoqodza la evikini sase siyabona ukuthi hayibo wathi make nhlapho impilo mbamba ikhombe evikini kuthi labafati baphila lapha ungasitshela ukuthi uwinile ekodeni sifuna thina uwine evikini ngoba nakubitwa aliviki lapha kalozitha kuthula ngathi kutawudzilika inyalithi yo ngisho oliviki sasiconze ku $500,000 kwafika ke lokubulala ngoba into tonke tiyabulawa kwathi kwaphuma ibhaluni futhi sasizange sesike sicelise abantu emaloni njengoba bese basho bathi bawina nje siwina nje sibacelise emaloni elayi uyisayinelani wena iloni ngoba nguwe lo futhi lo sayine iloni awusayiniswa ngithi thina sasithi nje sifuna imali njobe beyibita nje maphanga amen asifunzeni live azange sesibasayinisa sasinikela nje nami nje ngake ngaya lapha ka-snacks Nkosi yami angiseva imali sabathi dela abafati hey bakhuluma ngabona ukuthi hayi akungisidi angihambe ngiyothatha leya mali lengiyisevile ngathi ngiyafika bathi emake wena webolekile ngeke sikunika usengasicethi lesikweleti ngaphuma ngahlala la ngephandle bangena ngaphinza ngachamuka emfaneni wathi kani emake awuva yini bangena labangakweleti mina ngiyakweleta kodwa imali ngiyayifuna kwekugcina ngacabanga ngathi kojabo bani bakithi labangifela ngilokhala la nangena kulomfana ngangena sengikhihla itatnyembede wathi lo mfana sayina nalifomu wena make uyahlupha manje soda sithatha nini isikweleti sesikhulu ngasayina ngabuya naye 10,000 angizange ngithenge ngisho gezi ngafike ngamthi bhaqa yaba imali eliviki ngangicala kunikela nga10,000 ngangithi kuyagcina kani kutawuchubeka thenga wena imswengo thina sifelwa bantwana nyalo sebabhema into lengasanuki ayinuki leya nyalo nechelethisi wathi noma kwakuphume idecree iphume enkosini kodwa kuthiwa bamesaba uNkulunkulu uthi nihamba nebafati labangangesabi mina ngijabhile ngathi hawu Nkosi yami wathi abangesabi noma ngingathina bangenelana laba ngimangele nje kusiphumzile wafunza kuthiwa bavuselwa imiti bavuselwa lokwekuthi bebesaba uNkulunkulu ngoba kakho endlini kufuna ube ngumfati lwesaba uNkulunkulu uyathi kuthina ungamesabi uNkulunkulu wenda njani ithi nayi kubita indoda uthi udzinekile udzinwa yini ngoba utela mtini walomuntu yini lo lokwenta udzinwe wena athi nakahamba bheka le uthi angithi uyamheletela kuthamba inhloko lenkulu kusho wena umheletele uyathi kuthini bomngami bengitshela lo munye ngithi mina lalela la noma lo mntwana ungamfundzisa andize abuye kodwa iDNA yakhe yalendoda uyathanza uthanzi indoda is very very important kodwa nina kanifele madoda nathi nibosibuda khona into la ukhokhwa indoda khona yona yodwa qwaba noma ungamfundzisa lo mntwana
kodwa mhla kuqhamuka uyise yathi this is my dad, kukhona into lethi qhosho la kuthi sowufikile baba wena lokhu uyaheledeleka. Amen. Futhi lapha ekhaya indoda ayidivulela umbhethi, ithemba lami ngonyuka nalo ngingeni. Ngisho indoda mina angithuthi ite inkosi ucale manga phela indoda nje bomake bami lephilako ledle mabela ayidivulela umbhethi nedi nayisukumithi ihamba kancane umsida akasukuma yovula umbhethi. Ithemba lami ahambe yokwendani niyangiva bomakoti ngathi ngingatshela nini ngoba nini angigcini lalabanye sekwacina la sebangemadoda nabo kancane sebahambe kakhulu kule ndlela ayidivuleli indoda umbhethe hayi kufuna kusukume umfati asuse yonke lento nayibe niphakamisa lapha niyayibona. Angithi nasalele etukwayo futhi udawukhubeka ukuthi sokungcolisele lama neck rolls nani hamba ufika ukususa uthi ungaqedza ukususa bese uyawuvula lo mbhethi. Ithemba lami ngonyo ifike bese yangena inkosi ithi uthi moyingcweleke imngalenye la nguthi maye uyanikela sewunikela le ndodzeni asekhona baba ngathi mina kunikela njani endodzeni wathi le mali lonikela ngayo lesontweni asube nayo unikele endodzeni. Ngavala umnyango ngambeka etulo kwesitulo. Nkosi yami Jesu Kristu ukinitshelelani leti into ngoba ngeke ngitende. Wangibuka wathi ngase ngiyahlabela lichorus ngajayiva ngathi ngaba sekoteni ekamereni lami ngakwehlisa tonke edigegedla ngoba nasitawunikela endodzeni kwehlisa tonke edigegedla abatukulu yonke into out nikele wena wethu. Boma ke bami nalabantwana baphendle mali ngisho labatukulu mina bengithi kanti utalele mina yini kodwa nedina uthi nje qhamu uthi umtukulu egogo ngicela imali uthi ucela malini agale nje lenkulu angithi bayadi ukuthi nabayicele kimi ngidabanika kodwa unini uthi suka bonina banelulaka phela ngithi nathi sasinalo athi nakagidza etuko embhetha nakugidza lo wami ngithi ngidakulungisa ngiyangena lapho nakugidza umtukulu ubuka kanye uthi Nkosi yami kanti sekuyakwadi ukugidza phela umtukulu unesikhala lesingasiso salomunye sakhe yedwa nje futhi na ungashaya umtukulu umakoti sikhona thine bomakela abadzala siyakhubeka ngcono ngutshele ngamchayi nakunami ngoba kushothi awushayi yena ushaya mina akashaya nje umtukulu nakunamaketala umbuka kanye nje usisandla wena soyaququdza nje ngikhona mina egogo wakhe hoququ hayi kahle wena ayathotshela lamadoda niyawufela khona bomakoti naniwathobela ngilanda angithi phela asahambile nje kude lokusihluphakho side futhi sikwelede kude la ngithi khona wazi wahamba babehathe anginasikwelede ngoba ngakwenda konke kwakufute ngikwende kulo 27 years agula angithuva namuhla
wena uyalala awendi matiya ulele ngisho wena ngiyabekisa mntanami wena uyagula kodwa umfati logulako akahambe kahayinde esibhedlela ngikuphi lesibhedlela lesilapha iPH hambe iPH mntanamakhe akusiko iPH la ukulunani sonke siyagula ngiko kufuna sibatshele bomakoti ukuthi noma unesisu awugula unesisu nje wena sowuyaqhuda vele sisu siyayikhumula inyonga ubota kithi thina bomakela abadzala dothi ungathi yesisi hawo sisengiloko vele siyayikhumula kodwa kusho lokho ukuthi ngeke uvuka uphekele indvodza asengilonitshela tinkonzo tema-couples dinonile bantfu bami nginitshela mahala ngaphandle kwemali angithi ama-couples athi nawucwecwe emazambane asengithi uwashaditsha kufuna kucwecwele emazambane ngibani lo lokucwecwele emazambane kusho ama-couples phela athi ukahle kakhulu ngutshele ngathi kuyawujika emehlo ngalabuke ngala kani wena sowuxoxele emazambane na usuka ke noyidane sidzandzane mina ngafika kulomnye umuntu walomnye dokotela ngakhanza lo makoti lo dokotela anakelisa umntwana ngathi yeses nenhlanhla sasi ukhona amakevulakade sasihamba namakevulakade nababehathebe sathi nje nasiphuma athi lamadoda ethu hawu sola bambele anthole ya dokotela yanakelisa hayibo umcebisa umbhethe la abantu lahlatshwa ukucebisa katlare ngiyabekisa mntanami umcebisa umbhethe abasala umcebele ngisawubona ekitchen hayi kahle wena ngibando lo mcebisa umbhethe lithi iBhayibheli Sara bekathi kuAbraham inkosi akumshintshi noma mncane uncamani ungaka ngemtimba but he is the king angithi nale mali ngeke akunike ngoba umhloniphi thina siyakutshela nje ukuthi na ufuna indvodza ikunika imali singakhuluma nasodwa ukuthi yendani awunzinzi nje ngisho imali ekunikele uvela kubuta athi unayo wende kahle kodwa na usilima usuka lekeni utodwala la sengicedzile sesitawuthandaza incwadi yemthetho ingasuka emlonyeni uzindle ngayo imini nebusuku amen uyati lokuthi utawuhamba indlela lenze nalomuntu ngisho lenze mina angithi nyalo usenebantwana labancane usatawufika lapho khona sekunebatukulu bese uthatha umtukulu umfaka la mkhathe embhedzeni bese kufuna kufike thina noma ayi umtukulu lo wakho nje uthi nawe uyolala bese umfaka la emkhathini bese uyamkhahlela akaze ayokhahlela enhloko ungahleka na uthanda uyahleka umntwana nami umlaliseleni lamkhathini lo mntwana phela belungu ngobe bende emakhoti nakude funa indvo umbeke lapha lale lapha umntwana akalali nendvodza nathi thina bogogo batukulu siyabathanza kodwa ngeke ngithathe umtukulu mina nje wami wakwangibuda asekhona baba angithi babe bebathanza kakhulu bantwana nakafuna kulala si ngena wena ngena angenela ngithathe ebusuku mina ngihambise ekamereni eksena athi what happened gran ngithi ini kodwa sisi athi ngikhanza sengingala ngithi mnangathi
Uthi ufike nje, angithi bangifundisile bokhona. Kuthi akalali umntwana la. Umntwana hayi kuthi uyamzonda umzondi. Akalali. Kulungile nyalo baba kasekho sengiyalala nabo. Bajabule grand. Kodwa nene lemfundiso babe niyathi ukuthi lelivangeli bomngama sengitonicele bomakoti ngoba nene yafika. Babebhengu phela lelivangeli wangcwaba umntwana ngesuitcase. Ngisho lele sekudlalwa ngalo namuhla. Uyathi usekunetiga ekhona. Bantu nje bakumeme. Bathi nabakumema bathi sicela nje ukhulume livi unganikelisi ngithi mina bosala kahle sisingeke vele. Ngoba lela sabonwa khona athi eAmerica kwathi wasifuna siyobanikelisa abafati. Akasiwe wakithi lo mfati wakithi. Lolothi sisenda imvuselelo ayendwe ngumfundisi phela imvuselelo ayimini. Wende nje livi ungabe soyabanikelisa. Thina America kwathiwa go back to Africa. Imali ayithole bafatini. Ngoba mina nje nangimembi kwebafati vele ngikhumbula le vision. Yekuthi kwathiwa imali itawutholakala kithi ekuhambisa lelivangeli. Babebhengu wafa wangcwaba umntwana. Wamgcwaba esuitcase wachubeka nemvuselelo. Nanamhla noma ungaya kaBhengu kude lithuna lalo mntwana. Bese sitawudlala ngako. Sibonga ukuthi nathi la kaNgwane afike. Waqhamuka kalavumisa. Wakhanza umfati athunga itable mat lambone kuvision. Wamtshela uNkulunkulu wathi sekukhona eSwatini. Waphinze wathi kuba beBhengu ikhali taseSwatini ungathlanganisi nalamanye amava. Angithi uyakwadi wena khona ngoba bosukhona lena nakakhuluma babeBhengu. Wathi wangehlukanisela. Wathi leti khali leti taseSwatini ungathlanganisi netalamanye amava. Asathi kusebesholana. Amen. Le ndodza yaNkulunkulu. Kuba ke fika ngababeBhengu. Ngabashaya abafana tibuni bathi thela mamdi sesithela tshwala. Kodwa sathola lelivangeli bomakoti bami li clean. Lifuna nje holiness emfatini. Abe holiness ithamba kakho yohlakula usukume. Ushidalrich. Ufika uhlakule. Ungathi usilima kanza usizo. Khona into leyakhekako. Sina nasifika la sengiyagcina. Bebathite labo make labadzala makoti akaqhubi litray ngesisu. Qhube sisu sibe ngaka umakoti. Bebathi hayi uyahleka kufukutela sisu. Basitshele kulesine sisi inkosi asinemafiga nyalo usabona. Basifundisa la. Bathi makoti akaliqhubi litray ngesisu. Yeka mix up baba. Stomach in. Manje wena uqhube sisu nema fibroids. Niyahleka ngihleki phela mina. Makoti nje akufuneka aqhube sisu naka mixa litiye endodzeni. Futhi lokunye indvodza ayibutwa ukuthi ngikwendele litiya noma i-cold drink ayibutwa. Beka la. Ngoba lokuthi ubute litiya ufuni lokulenda. Ujakela ukuthi khu. Ithemba lami. Ngonyuka nalo. After lunch asendile okunye sesikhethe committee. Ndawuthi 1 2 3 1 2 3. Amen. Ngihamba ngayikhetha eEastern Reef siphiwe bapheka abafati. Siyakhetha ke sesiyabala.
Yaba bafati sebachamuka nemaphepha sebawafaka emakhikhini. Ngathi mina hayi la kungcono ngoba ngiyahamba ngibele eSwatini. Nekuthi wena Victoria Sketha bese ninebomka mfundisi niyasihlebela. Siyaqolisa. Niyangiva bomake bami. Nangakhondi lo mfati ngilabafati lalababulala lo msebenzi. Lona nje ngihlangene nako kulenye indzawo ngeke ngisho kungcono ngoba ningathi next organizer kuphi. Yema kungamfaki lona akakhondi. Uhamba lijozi. Manje kumendeni mina manje ngoba ngilabafati lalabamkhethako. Mina ngiyakufikela nje angimadi lo mfati. Liqiniso kona siyabonga ukuthi indabeni khona kule workshop bomamfundisi. Liqiniso kona ukuthi vele lo mfati akakhondi. Kodwa akasumhlebele etafuleni mina. Angathunywa lokho. Ngithunywe kutawukhetha ikomiti njengoba ngithumile ama supervisor ukuthi ngiyokhetha ikomiti yala kaHoho South East. Angangihlebeli. Ngoba angadi wena Victoria phela nginibita ngemagama ngoba nibantu abamini bancane. Angisho ukuthi mamfundisi mina ku. Ngithi ungiVictoria. Ngoba ungumntwanami. Manje angithi nakangihlebela mamfundisi angadi noma uyamzonda yini lo mfati. Ngoba phela naye ngumuntu. Ngakhanza ukuthi uyamzonda. Sohlebela mina nami ke sengiyenda. Asikathunywa nekubeka emaphepha eceleni asiwabeki nje. Nabamkhetha bayamkhetha na khona koja lomnye kulenye indzawo. Lwahlujulwa kuthena akangena ekomidini ngathi mina ngabe besakutshele ukuthi utawufela khona yini. Asingenela nje. Angithi inkinga yenu nina niyawubuka lo msebenzi njengema overseers but le group le ayinankinga. Ayinamsebenzi noma uyafa lo msebenzi. Uyakubona? Ningangihlebeli. Netincwadi angidifuni. Pheshana ngeke la ngetela iphepha mina. Ndokhe. Ngona ngoba kuna organizer wenu. Mina ngisihambi sesiyathandaza. Sesiyakudla sisheshe sibuye singene ekomidini sende njani? Sikhethe ikomiti. Amen. Ungahambi na ungakakhethi shema. Iphela nini koja ikota yenu nina iphela ekseni? Iphela ekseni. Mina ke nangicethe ekseni ngiyakuleya kithi yase Central. Manzini Central ngoba thina sicetha nga1. Khanza abahleli bathe gwaqalala abafundisi. Sebashumayelisa noma ngangimuphi labamkhethile. Sihlale nathi sonke njengemabandla sithi gwaqalala. Ngoba bhengwa yenda ngamabomu lento kwekuthi sihle sibonana. Uyakubona? Sibonana ukuthi hawu nawusekhona. Hawu nawusekhona. Nasenyangeni nawusekhona. Hawu nawusekhona. Manje ungathi ungamemedela uthala afe lihle kakhulu. Mina nje na lo cheledi lo tawukhethwa nangicetha nje. Thathe ama suitcase ami wabeke ebhansini ngoba ngifuna kuyalela iphela nga1 khona. Asengitokutshela angifuni ku ngisho le South Africa makota phela nga1. Angithi sine sihlala khona. Asaphela nga1. Phela abantu badzinwa ngumuntu munye anikwadi lokho. January to December. Ndofike nje manje ngibone naphilisiwe. Lo tokhetha lekami. Amen. eSouth Africa phela nga1. Cha anginadi nine phela ngithi sivumelwane nendazivumelwane asicithwa ke sivumelwane. Nama ngedi kutawucitha sona abantu abaJesu. Nanicetha nje kuseni hambani nibele emabandleni. Nothi siyakudumisa Thixo
siyavuma ukuba Yehova. Nje ngidawufike kwaLuseni ngichawulula lokothwako ngithawu ukhona nawe ukhona uyabona kuthi kutabe kumnanzi kuthe qhu. Sesiyathandaza. Amen. Nalapha kusirong lokuthi niphume ekseni angithi sivumelwane. Kude lokuro. Angithi le nkinga yala ekhaya sine order thina. Bathi nje bangasho. Bathi savumelana utabe soyendani. La EOG kune order. Bathi savumelana. Mina nje babe zondi. Kukhona la ngikhombise kona wathi document yenu Hadebe sesitholile ithi nivumelene. Ngathi thulwela. Uyayibona into wena kuthiwa nivumelene asephulwa sivumelwane. Senisephula njani? Nami kufuna ngigibele ibhasi ngibuyele West. Ngoba nakhona sivumelwane. Angithi kwavunyelwana ukuthi thina noma igirls noma imantli noma yini siphuma ngawani. Uyabona ukuthi sivumelwane. Siyathandaza. Amen. Hallelujah. Buya futhi John. Buya mfana wami usithandazela ubongelivi sitobuya sikhethe nga3. Ngiyaxolisa Mthombeni ukuthi mfana wami ngoba lapho nawe uyaqhubeka. Amen. Cela sithandaze bazalwane. Baba wethu longcwele, baba wethu lonamandla.